Panipa mema wakwaba. Yaja. Empom te say. Nyame adumo. Ufri na baye. Me pa cho me free me wo Maasi baye. Me ne ge bia wo aga na wo Mamponten. Mamponten na me fa so free baye. Me pa cho. No okay. Na udin de say. Me din di Iddrusu. Iddrusu de Safaru ade na ode abeda asem penipa say yenko emfanye wo. Me pa cho nwumre de boko ba anya boko sa. Ye chance me ne ge na awo ge na wo Mamponten me na Rewana. Oba na ye friend say. Rewanatu. Na ode nkola na wa akra nkola ni mi no do mo akra na e friend saying be last 2 months no friend me say opese panyin no be tena na nche ko school oba pani what na wo say me na 2 okay opese o be tena na nche ko school nti o kan na me din pini na akra no last month na akra ne buy na me to bag ni ma command na akra start school nti Akran started school be 3 weeks and no friend say yanwumre be 6:30 me ofie sa na friend say mo hwe akran na mu hu no omo hwe oba no ofiri nkan ba ye no a wo de ne kwatu school ma omu hu no ade wo pon school na wa ma anade ne si ye na Sunday yanwumre okay omo so omo hwe no mu hu no ntimi ye na me say mo hwe na mu hu no sen wo de me ba me Safaru back nti ye na me friend again na me ne wo ye no my friend na me say say no my friend me aka che me say bia akra no mo hwe no mu no na wati no so wonte no frefia na no kura obe friend me back to frefie na omo say no kura no friend back ka che me ti Sunday ni so na nsu to Mamponten area hopa na me friend su mu na me call Mamponten nti me call me ko du Mamponten no ana events me busa an say ma be du Mamponten na is a case in one seminar no si ni nua baako omo na edi anim ntime wodin number ma me na me frɛ ni nua no ti ni nua no hu sɛ me already no me ne abusuan woni nua ne nsɛm sɛ ni nua na da we post ni ana we dey omo report ne ho ne ama nti omo di ka ko report ana ene ho ti ni nua ne di anim ko ye complain no omo na di anim nti me frɛ na hu sɛ me ana okate no na me sa friend 2 times one fa ti third one na me di number for friend no one fa na me say na me friend nua na ka chen say ama asema si ma ba ma friend nua na won fa minim de ntia nua na friend say ni nua na friend na zero wona ne wa asem ana me van say ge na me ne tene me ne abusua no enta wa wo sesen kwa be so ewo awale kwa so according to you know mo say friend say abusua ntimi nwale woni oba no kutukolifo na almost ye abusu ntimi nwale ba no so kontokori ni mpacha enti me frɛ oba no ka sa che no so wo frɛ ne bla no to frɛ ne bla no ma minim komo mu di enti wo frɛ back no be ka che me say on pese me pass em bia ma no ba me pass em bia ma ntimi nkofi oba na ka che sa oba na ka sa che me enti wo ba yira no Kofi koda just like that. Inti me na me gina ho anti na nsu to. That time so me fa nsu mu nka se. Ana me so me nim obi a Mamponten a metimi aka se bia se. Ti me gina ho na me se e bia mu nim se bia akola na bia obi di na pi. Inti bi de me nkofi. Ti me kofi. Ti me ba fi na de chi na me frɛ madaba ka che se. Eno mo frɛ me se me ba na yila ba me ko ho no se ne sie. Eno se ma dwen se me ko onim die besinti se me ye bia de me nyanwe me wi a me nkoya me report se me baayela e wi a ono so beba na de ho no e de ato aso nti me ye na me na me ya de kakra ofi me sin nti me so da no pa na me ye adwuma akra ma obi nti me ye adwuma na busuafo ni bi frɛ se na de na mama obi a be fa akola na ma fi ameka na me ntimi nya sa minti mo bi me fa akola na abra me mafie me ye hwe panie wo mo frɛ wo sa akola na yira no mpacho ni nua be ma no se wo frɛ ni nua be ma na won fa no wo frɛ wo ire na o ka se me pa se ma no ade tia no mo sa frɛ wo se wo no be fa akola no mpacho ai ntimi ya na me na no ko report wo mu sa akola no ho ama me amechew me kura omo ofra me obusa me santi me ya na me se ne me ye de me ye na mako se bia akola na wo me ho na omo chimi a
ombe hu se bia akola no bebi obi obeba nti me ko na say akoy police station ho atem didi obi afili ne fia na oba na obedidi matem se me na mafa akola no one oba no atweapo ewo nkola no ho pen se obeji wo mo beji wo mo ende no kure me no ebu akasa ba mtimi ka say akola no mudu stage bi mba be fa mo ende de bia me ka ende ade a me ne metaka ade a de bia me ne etako ho e ka chenze nkola no ba be ti wo mo ba munya nuru stage a meti wo mo a me nana meti wo mo no si okura poma nti mu nuru stage obetimi ahwe obetimi control na wonne wo yire na busuafo ntem ankasa pa akura te sei ende enye me nkura nyame ni menye kura ne kura nyame ni menye kura wow eti sesie ano akoda na yira aye no munya ne ho mpopoye bia so wo ha ana se akola nda so e wate asefo asase so mo afa ba bisa akola ye me say my from dia na me sure so omuso abusuafo no so my o ma afamu dia we ye ne sei sisi ye police side dia ye bia ne ye hwese bia bebi a nipa ne fa akola no according to you know mo say nipa ohun ye no na nkola na ye 5 na no mu di aglo ana nipa ne be daada mo say wokototo fe amom ti odo mo ko ye na oto to fe ma 4 na aka no ana me ba no o so oto kalipo amanne no anu na menese wo se wa ye wa afamu die bia bibi busa se wo wate asefo asase so na so wa ye wa afamu die bia wa afamu die be na wo ye sisi ye fa chi no me dia me fa chi ndi akola ndi oti ase ba nipa na o fa no dinadu edru achili bebi ameko bia sa na e ka kire me so dinadu achili dinadu achili na anya me nko na me die ge na busuafo no so bi frɛ me kasa sisi ya me bakra ba kokora frɛ me e kasa asem no ba na se maka chense me friend back inti tiesi a o yire no o wa ha ana o nkran mpachi si ade akora na yira ade chinya no ba ukọ wa o ma ho keka te sen obi a o de hia yira o ba yira no eduru ba bi a se de obesi ayeye o ho no kra no no o sa ade bi esombo ayira ukọ wa o ma ho keka te sen me call dia me say akora no kra ne na akora no ne nche me call no ho na me ko hu na me kra me ra ho me call na me ko hu abelo na me ra ho wow etiesese no sede na wo sika no amanfo bi edi wa tempo station wo no ebi ma boss bo sa akola no wa no ahye da akofa nana omo emfa chile hu se bi enya me ande omo adwunu me se me na ma fa akola no me na me ma be fa akola na akohye mabusuafo ni bi wo ba bi kura mutimi omo hwa na se bi a omo hu se mabusuafo ni bi wo ba bi mutimi suma ma nipa no kofi oko check hwe se akola no aba ho ana nezesi a omoso do omani bu no so do ani abu hwan ofuso mfo ani mu ba bia me blame o mu blame na me so me kura na me so me wo yi kakra fi se ye me ko tie no na akola na yira be 2 to 3 mu ba ma ani anko ho ntema mo ma hwe akola no ani anko ho ntema mo ma hwe akola no mani ba ho so na be 6:30 mu no mu hu ya ansa na panyini kura amflame yonge bi na wo mu fi no frɛ me ma me de ko ho a nyina ba na nkwala na omo ne wo ba no di agro no omo si nipa obefa no yo ba na ba ma mo si abaya yonge ba ase omu nyina no mususu mo 3 years nti omu ntimi enchire nsem mu ti se de panyini ba chire mu no SOMPA 3.1 tiefo abrantie wo ba no o de police extra taka ho a edi adanse trodo se ne ba no ayira ne ba no dimfinhia miensa a wayira ayabro ho sempa pani sesia no wa posifo nsem na wota akọ kobusa wo mo sempopo ye biaba sesia de ai ge na busu afọ na mo ta akọ kobusa wo mo na last week kura no enya hanti se akora bi nsu afa akora bi edna ba kono no mo hanti ye ko check se ye ono ana ba ye ko ye no amudi ye ko ji no na nya ono a timo ko hwe na nya ono a mpacho na nya ono se osu wo gidie se wo fa ba bi ye se akoda na tiase mpacho ye se wo tiase ba nipa no e de na duru achiri o de na duru achiri baby a okoto to fe no ma no wo fa hen sa
mampontin zongo anti wode omu pie ba fire for no anim ho ekwa ne ho ho na obeto of manti ni ekwa ya ehwese bia CCTV camera na o anim ho no ebe capture nipa na ofa akola nanka ne ye nti ada ye yi me fa drop in say ye mla central nanka ye mehwe ba e ba central ni duro na CID ni ka chem say police fo no nko na betimi ahwe ayi na ka kire nti omo ame anko hwe na nti na me kura kire ma adwen say ya na ye ba ye na ibehu say akola ya woni kura obi a ode na ekoyi omo ame anko efise de ntia ma me busa wa sa asemu ya no wate abesi sa akwa nim efise kwa na me faso station no omo manto camera ne bi wo ho a se oba no fa ka nko ade a camera no betumi capture no enti pani sabre no omugusu nwinu se wono abefa akoda no ana se no omoka no me de me obana mudo no o sure se me ntimi nyesa bai ebia abusuafo ni bi omo nche na bia omo dwene se me na mabefa akola no me so nya me na mabefa akola no se aposifo anhu no na baby a wo se wa fa ye so otiase no sesia no yeso ye bom si ebehu bande na ma won no se if in case se ebekọ na nim kakra wa hu ba na de na be sesia me ni ade a was me metima bi e fi de ebe no nipa fam bia no mfansi ya ye nra se kura me ko ba bi mienu enam na nu kura ntimi nko adwuma wo fie oba na ye friend say ye friend no zuwera ba o mo friend teni wo fie teni ka chiri wi abre mu pa de o mi muslimifo mpacha okay